agama bagi kita semua. Tak mampu bagai menggoyahkan iman Al-Quran dari Quran, menjaga risalah agama kita Islam tidak berdaya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nama-nama wisudawan dan wisudawati Madrasah Alia Jumal Amal tahun pelajaran 2018-2019. Kosong 34 Ananda Muhammad Hafizillah Muhammad Yusuf, daerah asal PD. Kosong 35 Ananda Muhammad Hidayatullah bin Asnawi, daerah asal Sumawe. Kosong 36 Ananda Muhammad Husaini bin Syarbaini, daerah asal Aceh Utara. Kosong 37 Ananda Muhammad Isan bin Ridwan, daerah asal Belu. Kosong 38 Ananda Muhammad Naufal bin M. Yusuf Ibrahim, daerah asal PD. Kosong 39 Ananda Muhammad Naufal Amin bin Alansyah, daerah asal Aceh Tenggara. Kosong 40 Ananda Muhammad Nazar bin Kamarudin, daerah asal PD. Kosong 41 Ananda Muhammad Rafli bin Haji Ramli, daerah asal Biru. Kosong 42 Ananda Muhammad Rajabil bin Mukhtar, daerah asal PD. Kosong 43 Ananda Muhammad Razik Ramadana bin Jamaluddin, daerah asal Biru. Kosong 44 Ananda Muhammad Ridhaul Ilmi bin Abdullah, daerah asal PD. Kosong 45 Ananda Muhammad Rijal bin Muhammad Isa, daerah asal PD. Kosong 46 Ananda Muhammad Syazarwani bin Sya'ya, daerah asal Biru. Kosong 47 Ananda Mulia Az-Zahari binti Muhammad Yusuf, daerah asal Aceh Utara. Kosong 48 Ananda Mulia Muttaqun binti Tarmizi, daerah asal PD. Kosong 49 Ananda Munirul Akhyar bin Muslim, daerah asal PD Jaya. Kosong 50 Ananda Nazarul Akmal bin Mudawali, daerah asal PD. Kosong 51 Ananda Nurhuda Kausar bin Mafrodi, daerah asal Kota Langsa. Kosong 52 Ananda Putra Rizki bin Saiful Nurdin, daerah asal PD Jaya. Kosong 53 Ananda Raja Ulul Azmi bin Muhammad Hasan SP, daerah asal PD Jaya. Kosong 54 Ananda Rayul Masruri bin Abu Bakar, daerah asal PD Jaya. Kosong 55 Ananda Raul Diaksa Putra bin Husriyadi, daerah asal Biru. Kosong 56 Ananda Reza Al-Hakim bin Sugiman, daerah asal PD. Kosong 57 Ananda Rian Agustian bin Mawardi, daerah asal Biru. Kosong 58 Ananda Rifki Rifanda bin Samsul Bahri, daerah asal PD. Kosong 59 Ananda Rifyal Muhami bin Mustafa, daerah asal Biru. Kosong 60 Ananda Riza Rizkila bin Mustami, daerah asal PD Jaya. Kosong 1 Ananda Rizkan Ramazana bin Abdul Amin, daerah asal PD. Kosong 62 Ananda Rizki Maulana bin Sulaiman, daerah asal Biru. Kosong 63 Ananda Rizki Ziaul Haq bin Dr. Anda Zulkifli, daerah asal PD. Kosong 64 Ananda Sultan Ramadana bin Sulaiman, daerah asal Aceh Tengah. Kosong 65 Ananda Sarizal bin Mashri, daerah asal Biru.
066 Ananda Tunku Aliul Murtada bin Tunku Dahli daerah asal Lorsmawe. 067 Ananda Tunku Muhammad Ihsanul Kamal bin Nisful Fauzi daerah asal Belu. 068 Ananda Zainul Fuadi bin Mahrizal daerah asal Belu. 069 Ananda Zakir Radwadi bin Zurjani daerah asal PD Jaya. 070 Ananda Zakirullah bin Adnan ST daerah asal Aceh Barat. Let's